Hello, dut minu lapa ulana hanan dam chong hamo. HakhaNet ni lunglom te inen kut kan in tlaihkhih. Tutan HakhaNet thong kan chimding mi tlang pi krak chimlai. Ralkap ni riantuan ding som mi chung a CNLD in minung panhini an cawlhang lau. Chin State Administration Council Chairman a Pu Thla Hre an som nain a cawlhang lau. Hakha University siasama minung hneek le som nga CDM cawlcanghnak a an itel. CDM a atel mi GAD zung riantuan an pule ni dan kan intat halai ti an hneek na. Ralkap ni uknak laak nu Chin Ramkulh chung a minung som thum le tlaihkhih an tong. COVID-19 hil chunak ti mi Thawngpang an raksilai. Tol chung Thawng karak chimlai. Ralkap ni riantuan ding som mi chunga CNLD in minung panhini an cawlhang lau. Thawng ni kumkul kum memorandum thimnak a Chin National League for Democracy Party CNLD in azwam mi hlodo candidate na chunga panhi chu Ralkap ni an ma he riantuan ti ding in an som na in a cawlhang lau tia thai asi. An som mi na hi matupi Chin Ramkulh hlodo number 1 a azwam mi pu ngai sakle Hakha Chin Ramkulh hlodo number 2 a azwam mi pu siangmang na an si. Pu siangmang hi Ralkap ni an som ninga chun Chin State Administration Council Chairman tuan ding an som mi asi. Pu siangmang ni kacawlhan ha lau nak hi chuti pipa in arwang a lau mizapi ni du mi chawza mizapi ni du mi ukhroi nak tanglong a riantuan ding hi kaima pumpak in bikhya nak katwa zongjal mi asi. Hi katimpeng mi kasadu tha zong asi phone. Chun kai hi atu nai te to mi thim nak a CNLD in mizapi ni thim mi kasivetik a mizapi ni du lau mi chawza mizapi du lau mi ukhroi nak a chun katuan khawlau shim asi khawlau shim tia atu hi ka chawlhan ha lau nak arwang bikchu asi kau tia da hakhapost a achim. Ralkap ni asarmi chawza Chin State Administration Council Chairman cha a an thim mi putaren san moi ni khoi chu lungzot nak en February nil hai khata athi I ama rian an khit mi chairman hun IO tu ding ni hin tiang an huri lau chun ama IO ding in rian an khit min ha zong ni an chawlhan ri na lau tia kan thai. Ralkap ni an ma he riantuan ti ding in chin mi an som min ha chonga USDP chawza chan I sakram nak lei minister arak tuan mi pu ngunsan aung le Chin Ramkulh tiah hlodo lutlai atuan mi pu teran san moi ni khwailong ni an chawlhan ri. Chin State Administration Council Chairman a Pu Thla Hre an som na in a cawlhang lau. Ralkap ni chawza thar asarmi Chin State Administration Council a tlaihkhih pu teran san moi ni khwai IO tu ding a ti in Pu Thla Hre chu Ralkap lai ni an som kau na in a cawlhang na lau tia thai asi. Chin State Administration Council Chairman cha a pu teran san moi ni khwai athi ka in an rak ka nget ngai chang tia Pu Thla Hre ni da hakhapost a achim. Council zung lai ni February nil hai nga chun a khen an ka ui chairman tuan ding in an kachim atu Ralkap lutlai view ham hu pa hi kaima he a kom mi zong kan se phone chun lutlai adang dang zong hi kaima he hoi kom kan se di kaun ha an ka fial thana hin an rak ka nget ngai chang chawza kut tang a rian atuan chang mi ka si cha a ka kong lam profile pol hi an rak zau di cha di an zau tek a an lung ka tong ngai ruwa tuan ding in an vun ka som le chang ka in ka chung khar ka fa le di lak he bia kan irwa masa bia kan irwa di nu a mizapi du lau mi chawza a rian tuan ding hi kan se khaw lau ti in bia kan khya ning bantuk chun ka tuan khawlai lau kan chawlhang ha lai lau ti in ka le ven hana khi si chun kaima pom pak shim ni mizapi du lau mi ukhroi nak tanga rian tuan hi ka du ve shim lau tia Pu Thla Hre ni achim chap. Pu Thla Hre hi GAD zung a kumlai sri le state municipal a director tiang arak tuan balmi asi. Chun thong ni kumkul kum memorandum party ting democracy thim nak a Hakha Chin Ramkulh hlodo number 1 a independent in azwam mi asi. State Administration Council training hi chairman pakhat le chungtel panhi an umlai phongthram an sar chu ama mi aphan tik a midang dang zong an ma le hun ma chaw a an chian ha lai
nihin tiang SAC chung a Chin Ramkulh in afyang changmi chu pu ngun san anglong asari Thawngpang in an som mi pu ko suan khai chu vain hi tiang a cawlhan hna lo nak cha akwat na in zai an la ri lo tia kan thai batti mang thai tel ka si Hakha University siasama minung zanhil somnga CDM cawlcanghnak anital Ralkap uk kandu lo ti mi lang ternak cha atiin Hakha University siang chachim siasama minung zanhil somrok lapat hi chunga minung zanhil somnga na chu CDM cawlcanghnak anital tia thai ase hi kong he pe tlain Hakha University siang chachim min lang ter du lo mi pakhat ni atu bantukin CDM cawlcanghnak katalna karong bikhi upadi umlomi okhroi nak tanga riantuan kadu lo atip zong ka tip mi asilo CDM cawlcanghnak kanital tika thalho pek lo ding tiang in kan siang in chong lai lutlai hani an kan ti ko na in kai lo ding im bikhya na katwa upadi umlomi okhroi nak tanga riantuan kadu shim lo tia da hakhapost chim CDM cawlcanghnak hi kanma Chin Ramkulh chunglong salo in Myanmaram hot chawza riantuan atam deuh ni an tua di chiao Chin Ramkulh chung hana hin atam deuh chu CDM cawlcanghnak anital chun CDM cawlcanghnak ni hin thathemna ka chu pi khawlai mo ti mi konga minlang tar du lo mi pakhat ni mizapi ni kan hmu chiao bang in Myanmaram uknak chu Ralkap ni kumthong hilukum kulukum khat February ni khazing lai sanga khan an lak hiral kapuk nakhi lamzo so also in hinchun kan tai kho lai ti chu kazum thenglo kan tai kho nak ding alama bik mi chu CDM cawlcanghnak hi si uknak thalo ado min halaka taina kan hu cham nak chu CDM cawlcanghnak in si CDM cawlcanghnak in do thlan nak atwa I taina ka hmu mi hi volai chunga ramhlai kwa an sikha mu kho si hi si cha CDM cawlcanghnak hi atu leo kan dir hmuna chun abi pi chem mi asikau chawza riantuan ha zong ni CDM hi bitak te in kan dir pi le kan tem pi a kasi kan ram athat nak ding si cha chawza riantuan ha ni luphum in kan tom piak ram kau tia da hakhapost chim Chin Ramkulh chung in hin tiang CDM cawlcanghnak atari lo mi atam deuh hi chu mai thazong an si hi mai thazung halaka matupi le mindat in mai thazung riantuan ha chu CDM anital chang tia kan thai ramchin song ka si CDM atelmi GAD zung riantuan an pule ni dan kanin tat na lai tiah hneek Ralkap buk du lo nalang tar na cha ati in CDM zung kai lo in cawlcanghnak atelmi hakha I GAD zung riantuan ha chu an pule ni zung nan kai lo asia chun dan kanin tat na lai an tin ha tia Thawng kan thai Hakha GAD zunga akai mi min lang tar du lo pakhat ni chung lai kam pule ni akan ti mi asi CDM atelmi kan di lak in chuni khani zung nan kai asia chun dan kanin tat na lai lo zung nan kai than lo asia chun dan kanin tat na lai akan ti kan ma lai ni chun kai kan du lo arwang chu mi za pi mi thim mi chawza kut tang long riantuan kani tim cha si hakha kho chung GAD zung hi peng kom le Ramkulh ti in I zung pathum fan zung riantuan minung zan hi lengan si hi chung minung atam deuh hi CDM cawlcanghnak an itel tia kan thai zung kai lo rong dan tat nan slai tia an pule ni an ti mi kong he pe tlai in hakha peng uk zung lutlai min ni zung nan kai lo chun dan kanin tat na lai tia kan tebel na lo chun zung kai shim tia sham in kan he phone na lo atu zung riantuan min ha chung CDM cawlcanghnak atel min ha zong an ma ni an du mi asia chun itel ko na se zung kai adu min ha zong ni an du chun zung kai ko na se mi zai po hi ma le du thim nak te kan ngei di chiao binabia voksa du mini voksa sa du mini sa eding asikao voksa du mini sa el hati in rikhya nak zonga lo chimdu mi chu zung kai adu lo mini kai lo kho kai adu mini kai kho asikao
chu si cha a kan ma lei in sham in hneek ti bantuk a lo CDM a atel mi na chung in kai adu than mi zong an hi bantuk in a cha a kai nan du asia chun kai kho asikau ti long kan ti min ha si kan hneek na nak je mana lo tia da hakhapost a chim Myanmar Ralkap ni February ni khat in mizapi thim mi le ser mi chawza sin in uknak an lak no Myanmar ram hun kip a lamzo di araksi Chin Ramkulh chungjong February ni sri in lamzo thok ase I pezul in hin ni tiang lamzo mi an umri tia kan thai Olivan yang borgasi Ralkap ni uknak alak nu Chin Ramkulh chung a minung somthum repariat tlaihkhih an tong Myanmar Ralkap ni thong ni kumkul khat February ni khat jinglai sang a mizapi thimi chawza unak alak nu Chin Ramkulh chung a tlaihkhih atong mi minung somthum repariat an si hi chung a minung pali chu an cawlcanghnak tia thong kan thai hi an tlaihmin ha kong he pe tlai in CHRO zung riantuan salai sang hnin lian ni Ralkap ni uknak alak di nu Chin Ramkulh chung a tlaihkhih atong min ha hi an dilak a minung somthum lepariat an si hi chung a minung pali chu an thla than changhna I atu hi minung somthum lepali an tang ri atu minung somthum lepariat hi Chin Ramkulh huap in asi I Hakha I tlaihkhih atong mi atam chem nak hun asi an tlaihmin ha chunga hin chawza zung lutlai minister pol thim nak zung riantuan pol le kheng tumruang a tlaihmin ha an si thim nak zung riantuan ha hi chu me kong a an tlaihna chun chawza lutlai na hi an tlaihna nak arwang mizapi sin a an than ri lo cha a declare in kan thai kho ve lo tia da hakhapost a chim Ralkap ni an tlaihmin ha somthum lepariat chung a atam deuh hi chu thim nak zung a rian atwan mi an si an dilak a minung kulakhat an si chun adang atang min ha hi chu chief minister salai lian loi hlutdo speaker pu zau boin ha tel in chawza lutlai longte an si tia kan thai CHRO lai ni an tlaihmin ha kong a rian ngai tu an vaton le ton lo mi chung a salai sang hnin lian ni atu an tlaihmin ha kong a aleng lai in chun pe tlai na kan ngai kho lo pu terrain sangmoi ni khoi athi ni kha ton ding in an tim na in ani ro lo pi in athi tik a chunglai upan ha ni ton nak nol an kan pek than lo chun atu ton ding kan ti mi zong hi kan ma ni direct twa silo in pastor te na he ibom in kan twa mi asi an ma hri ho nak in kan twa mi asilo tia achim chap tlai atong min ha hi ma he ape tlai nak Ralkap sakhan a chia di an si hi chung a kan palet I thim nak zung riantuan atlai min ha chu mindat Ralkap sakhan a an chia na chun Chin Ramkulh chung I lamzo nak a hrai tu asimi chewkhat na chu tlaikho nak nol an chwa hno changhna tia kan thai COVID-19 hmel chunnak mu big mi hmel chunnak pathum pakhat nak taklin zot panhi nak khu rau khu pathum nak thabat mu tlom mi hmel chunnak pasari pakhat nak taksafa panhi nak shomfa pathum nak chungtlik pali nak mitfa misen panga nak lufa paruk nak thilrim thonam thailo pasari nak tak a asen mi tate chwa asilawa kudong kedong atlap in par azwal mi hmel chutnak pathum pakhat nak thachwa I ihar thabat panhi nak tang chunglei infa pathum nak hol kho lau chol chang kho lau
tutan HakhaNet thong kan chimmi chu hivial hin kan ngol ri lai HakhaNet azau tu ngai tu vial te nan di lak chunga lunglap nak tampi kan ngai di bora sungmi ka si chim đầu gian măng tia cài xin na sung thao kan lu rung in te kha mun câu treo lai khó dung mùa rộn nề cả đô thì lên na kha dây tích tơ bal cha